siambite kwa tena no mazimo ko ndite maikule no mapwani kwa amba uthiba hindi yo nikule nditangaza bana mpaka ukesa kwithe nusi eti aiwenda sahasio thene ukwebe mundu ndale ambe utanite hela nasio kandi ngimalo kangundo kandi nakomana mundu kwetwa kisinga mwene yes mwene ikundi yangoni lovers na nundu niweze na mwe kwanza you know sio ndi somo athuke na mpaka ndikawamba ukethe mashambiki nundu kuyandwa ngimane na makasi anitwa maniwe na nditha ukahamba tisiake yu mundu mundu kwetwa kisinga ni wali ka studio ba onda tika mundu kuyo nenda wamba ukethe mashambiki no mwezi wa utungi wa wali no walele yes na kila kindu kile the key feature bande ni usu yes mundu karibu sana mundu kisinga asante Diaz anyway umundu ndiye wambe wena ni ba umundu na birthday party ndio ila utwewa yitu ka ni tatita te munyu ni te munyu ukasi nundu wathi ko mbo kwa iko ile ndo yuko kwa sawa ko gomusi wali wa kuyiri wambe to likola shere immediately na tati tabanga ni to kuna chathi cha handshake notice okay koma na okay sawa na indi nenda mwitu kisena kwa ndi namba kwa thukia mundu ikwetwa katobia tambite kumaruka na indi kana abikene icio kandeto imwe uo tukethia na kuye kuite twinda sawa nundu yu bound de mwazi aidi ko patho jama minori ko koma tembete baisi kuiko na patro sio teka meta makambo kenya mashambiki ni kwati shambikizi abino mama wathi usua shere wa kisinga chu